Muraho mumeze neza, meze neza ndashima Imana nkuko mubibona, nongeye nagarutse ku murongo wanyu muhora munshakiraho. Nagarutse kuko nabibasezeranyije ko ntazotinda, nababwiye ko ngiye gusubira gukora, nzanye izindi mbaraga zikomeye. Gutinda ntabwo ariko guhera, ntabwo ariko kugumayo, nagarutse. Nongeye nagarutse n'ubundi kandi nkuko mubimenyereye ku biganiro byacu bya buri munsi, bya minsi yose, bya buri mwanya. Mumeze neza? Ubu ngiye kuzaza nkora buri munsi, nimba gukora buri munsi ije buri kanya, ije buri mwanya, ije buri kanya. Mvuze gute? Mubisobanure. Ndabasuhuje cyane 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 aho muherereye mu bihugu bitandukanye, mbahaye mwaramutse abo bukeye, mbahaye mwiriwe abo bwije. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza, nizere ko mumeze neza, n'abatameze neza nabo ntabwo ari ryo herezo ryawe, ibibazo ntabwo ari byo Imana yakwandikiye, nyuma y'ibyo hari ibindi byiza byiza byinshi Imana iri kugutegurira. N'abameze neza nabo dufatikanye gushima, dukomeze no kwibuka abari mu bibazo bitandukanye kugira ngo dukomeze tugiranire umumaro. Igikenewe muri ino si ni ukugiranira umumaro, tugafashanya n'ubundi n'icyo Imana yadushiriyeho. Kubera ko Imana itaremye umuntu umwe ngo umushire ku isi. Kubera ko Imana itafashe umuntu umwe ngo abe ari ushyire ku isi, yashyizeho benshi kugira ngo dufashanye. Ikindi kandi Imana ntabwo Imana imeze nk'abantu, Imana yonyine irihariye. Niyo mpamvu iza ifata abantu bamwe ikamisa nk'aho ibahaye ibisubizo gusa, abandi nabo ugasanga bahora mu bibazo. Ntugatekereze ko bariya bari mu bisubizo nabo biboroheye. Ririya ni isomo Imana yabashizemo kugira ngo irebe ko hari icyo bazomarira abagize gute, abatishoboye. Rero nimba uri mu bisubizo, gira icyo umariye abatishoboye. Imana ibahe umugisha. Hari akajambo k'Imana nshishije, ijambo ry'Imana kandi rizabiba rito. Ni iryo ryose murigendereho kandi muryumve kandi muryumvire. Hari umumama umwe batoye kubwiriza, arahaguruka arasoma ngo arageze aravuga ngo ijambo ry'Imana ngo ririsoma kandi rikisobanura. Rero naje ndarivuze ririsobanuye. Mugire icyo mumariye bagenzi banyu, nimba Imana igutijije ubuzima bwiza, ni ukugira ngo ugire icyo ufasha bariya bari hasi, ugire uwo ufata ukuboko, ugire uwo uzaserukana imbere y'Imana, ubwire Imana ati uyu niwe nafashije, n'Imana igushimire ivuge ati wafashije uyu mu cyimbo cyanjye. Rero twari kubaramutsa, Imana ibahe umugisha, dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, mu bikorwa byacu bya buri munsi, mudushigikire, mugire komenti, subscribe, musharinge ibikorwa byacu, muduhe inama zanyu tuzigenderaho, muri abantu bacu b'agaciro gakomeye. Ubundi nungutse abantu benshi kandi beza bangira inama no mu buzima busanzwe. Ndakubwiye ngo nagize inshuti ntari nsanzwe ngira kandi zikomeye, inshuti zingira inama, inshuti nziza. Mwese ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Hari ukuntu iyo mpostinze nzashyira nomero hasi, n'ubundi ndaza kuzishyiraho. Ushaka kunyandikira ampe igitekerezo anyandikire, ushaka kuntera inkunga ngize gutyo mumenye icyo ari cyo. Ushaka kuntera inkunga iyo ari yo yose, ndashyira nimero hasi, munyandikire. Ndabakunda cyane. Hanyuma mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, dukomeze tubane. Mu bitekerezo bike nza gushikiriza, nawe ubigazure, ubigire birebire kandi ubigeze n'ahandi. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvuga ku mukobwa, umwari w'umunyamurenge. Impamvu mvuze ngo umunyamurenge, ntabwo nkurikiranwa n'abanyamurenge bonyine, nkurikiranwa n'amoko atandukanye.
si uko ngize ubaguzi, oya, impamvu mvuga umunyamurenge ni uko aribwo bwoko bwanje ari bo nzi, singenda ngo ngiye kuvuga umunyarwanda ntazi imico yanyu, singenda ngo ngiye kuvuga umugande ntazi imico yabo, ndavuga umunyamurenge kuko niho nkomoka, nibwo bwoko bwanje, nzi n'imico yabwo. Ushobora kutagendera ku muco wa kinyamurenge ariko kandi uwuzi. Hari abantu uzi usanga ukavuga ngo njyewe navukiye mu mahanga nta muco nzi, urawuzi. Kuba ufite ababyeyi b'abanyamurenge urawuzi. Ibyo tugenda turebera ku babyeyi bacu nibyo dukuramo nibyo dufata. Rero ndavuga ku mukobwa w'umunyamurenge, umwari w'umunyamurenge, ndamuvugaho gatoya, asigaye namwe mugazure. Hanyuma uyu munsi natekereje ko turi buganire ku mukobwa w'umunyamurenge uko agomba kwitwara, cyane cyane reka tuganire ku bamaze kubaka. Abakobwa bo batarubaka nta byinshi, mbese baba bakiri abana mu rugo, baba bakiri ba bandi nyine bo kugira inama n'ababyeyi, umubyeyi akamwicaza agafata n'inkoni, usibye ko utunyafu nyine twavuyeho. Abakubise utunyafu barabizi, ubu nyine utunyafu ngo twavuyeho, ariko utunyafu twarigishaga, bakubise utunyafu mwandike muri comments mutubwire ingene utunyafu twigishaga, ariko kandi n'ubundi ndabizi ko naho aho inkoni zaviriyeho baratwigisha, ababyeyi bacu baratwigisha, kandi ni byiza kugendera ku muco w'ababyeyi bacu. Ushobora kutawugenderaho bitewe n'aho uri, ariko kandi mu mutima ukabigendana, ukavuga ati naho nkora ibi hariho umupaka utagomba kurenga. Rero tugiye kuvuga ku mukobwa w'umunyamurenge ariko wubatse. Ntabwo tuvuga ku bakecuru, ntituragera mu rwego bw'abakecuru, turavuga mu rwego turimo. Turafatira ku kigero nk'iki turimo n'abari munsi yacu, twe tumaze kugera hagati. Hariho ibitinyuke niko babyitaga, ibitinyuke ndakeka ko ari umugore utarabyara cyangwa umugore ubyaye kabiri cyangwa gatatu. Twe tumaze kubaho hagati, turi hagati twebwe. Hanyuma twagenze mu mahanga, tumare kugenda mu mahanga atandukanye, dufata imico y'abandi, kandi iyo mico y'abandi tugakenera ngo tuyizane tuyihuze n'iyacu, kandi bidashobora kujana. Kimwe nuko umuganda adashobora kuvuga ngo ngiye kugendera ku mico ya kinyamurenge, abishobora. Niyo mpamvu nawe utagomba gukopeza imico y'abagande ngo uyizane ushyire mu banyamurenge cyangwa se y'abandi. Ntabwo mvuze abagande bonyine, iyindi mico nyine ngo uyihuze n'imico ya kinyamurenge. Abakobwa b'abanyamurenge tugira ikibazo kimwe, tuhita twumva ko gusirimuka ari ukwigana imico y'abandi, ariko si byo pe. Ushobora gusirimuka, ugasirimuka mu myambarire, ugasirimuka mu bindi bintu bitandukanye, ariko kandi kugira ngo usirimuke kugezaho ufata imico y'abandi, ntibizokunda habe na gato, ntibizokunda habe na gato, ahubwo icyo bizokora bizodusenyera. Uko kwigana imico nari mvuze, turimo kugenda waba uturanye n'umuturanyi wawe, byenda ari uwo mu bundi bwoko butari bwa kinyamurenge, ukagenda ugakopeza kujya kuntu abanye n'umugabo, nawe ugahita ubikwega, ukumva ko nawe ugomba kubikora, ariko si byo. Niho biri mu kuvira mu gusenya kutagira porogaramu. Yego hari ingo zinanirana, umuntu akagerageza kubaka bikanga, bikaba zoviramo no gusenya, ariko kandi hakaba n'abandi bafata imico y'abandi bikaviramo gusenya. Ukumva ko nimba umuturanyi wawe ntiyihanganiye ko umugabo yabyaye hanze, ntiyihanganiye ko umugabo agenda agataha bwije, nawe ukumva ko ariko ugahitamo gusenya, ugahitamo kwandagaza umugabo wawe, ugahitamo gufata ibintu by'urugo rwawe ukabita hanze, ugahitamo gufata ibintu by'urugo rwawe ukabita ku mutanda, niko twabyita, ukabita kuri social media.
irebwa n'abantu bose, irebwa n'isi yose, izorebwa n'abana bawe, ibintu nk'ibyo. Niho hajya twavuze kugira gute kwigana imico. Mu muco wa kinyamurenge urugo rwagirwaga n'ibanga. Tuvuze ngo nta batandukanye, na kera hari abatandukanye, ariko kandi batandukanye mu kinyabupfura. Mu kinyabupfura bitavuze ngo biragiye bigeze iriya n'iriya bibaye inkuru iraririmbwe, batandukana mu kinyabupfura. Ubundi ukuntu byagendaga uko tubizi gutoya tubizi, ikibazo cyarabaga mu muryango hagati y'umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo kikananirana, nimba mufite muramu wanyu mukuru mukamuhamagara bikamunanira, ujya muramu wanyu akaba yogira gute, akaba yobigeza mu muryango naho kwa papa wawe. Cya kibazo cyamara kunanirana bakabona kugira gute guhamagara kuri ba manyana, noneho bafata umwanzuro bavuga ati uru rugo ntabwo rugihuye, konta abantu bameze ntibashobora kubakana, mukabona gutandukana. Ariko ubu nyine umukobwa w'umunyamurenge asigaye atandukana n'umugabo na sebukwe atabizi. Aho deje twagize gute, twagiye mu mico y'abandi. Ntabwo umuco wa kinyamurenge ari uko byakagombye kuba. Niyo mpamvu ubona amadivorce yamaze kuba menshi, abantu basigaye batandukana uko bwije n'uko bukeye. Aho umukobwa ari mu kuva muri Amerika aje gukora ubukwe, yashika hano akama bihindura, ugasanga umukobwa arabombotse. Baragukoye, ibintu byose barabirangije, imiryango irabizi. Kwa sebukwe bagufashe nk'umukazana, umugabo wawe banyu bamufashe nk'umukwe, wagira cyo ngo urabombotse, cyangwa se umuhungu ngo arabomboye. Ni kwa kundi kugira gute, gukopeza imico y'abandi ahandi. Noneho wahita ubona inshuti yawe yo mu bundi bwoko nawe yarabikoze, ugahita wumva ko nawe bigomba kuba. Aho dushobora kuba tumaze kurengera. Umukobwa w'umunyamurenge yari umukobwa wubaha, yari umukobwa wubaha imico, yari umukobwa wubaha umuryango. Ariko ubu nyine imiryango twarayifashe tuyitesha agaciro, tuyishyira hasi. Ubundi iyo wubaha umuryango nta kintu ugomba gukora kitari mu muryango. Icyo ugomba gukora cyose ugomba kwicaza umuryango. Ego nimba umugabo washatsweho utamukunze, icaza umuryango ubwire ati njye vurema urugo nifuzaga ntabwo ari uru, icyo nashakaga kugeraho ntabwo ari iki, inyungu nari mfite ntabwo nayigezeho. Bwira umuryango uti njyewe ntibikunze. Apana na sobukwe kumva gusa ngo wasenye, papa wawe yara kumva gusa ngo wasenye, bitari mu muco. Cyangwa se akazabibonera kuri YouTube. Ibyo bintu mwumva ari byo? Ntabwo ari byo pe. Tugende tureke gukopeza imico y'abandi, duhagarare mu mico yacu. Ushobora kuba warakuriye byenda mu bazungu, ukaba wafata imico yabo ukitwara nkabo, ariko kandi wibuke isoko y'aho ukomoka. Uzi ugira umupaka uvuge ngo twebwe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ntibutwemerera gusenya muri ubu buryo. Ubwoko bw'abanyamurenge ntibutwemerera gukora icyo dushaka cyose hagati mu rugo. Urumva? Hari abo turimo kubona bari mu gusenya ngo abagabo babo babyaye hanze. Nta basore muri mu kubona bakuru bari mu gutarura kandi bakabashingira. Ntabwo ari ukuvuga ngo n'ubu nyine bibayeho, byabayeho kuva kera. Barahari benshi tuzi bagiye babyara hanze bakabatarura. Ese abo bagore ntibubatse? Barubatse. Niyo mpamvu tugomba kwihanganira. Ego nimba wumva ko icyo wowe utagomba kucihanganira, bikore mu muco, bice mu umuryango uca urubanza, bamenye uko bakugenza. Apana kumva gusa hanze ngo ingo zasenyutse, kwa nyanaka rwasenyutse, na papa wawe abyumvire ku bandi. Uko twatangiye tubibabwira biza bihera ku mugabo n'umugore. Umugabo n'umugore byananirana, niko byagendaga. Mugahamagara muramu wanyu mukuru nimba mumufite aho direct, cyangwa nimba ari kwa se wanyu mumufite mukamuhamagara. Uriya muramu wanyu byamara kunanirana agahita abifata akabigeza mu muryango kwa so w'umuhungu, ni nkuvuga
bikagenda byamara kunanirana papa wawe akagenda agahamagara amanyana yiwe bagahura bakicara, noneho cya kibazo cyamara kunanirana mukabona gutandukana ariko bigize gute bizwi, kandi kuvuga ngo mugende gusa ngo je naje ngo rwa rugo rwasambutse uku nuko ngo rwa rugo rwasambutse kubera iki. Hariho umuhungu umwe uherutse kubombora hafi mu micungararo imicungararo urumva icyo aricyo, aragiye abomboye umukobwa nawe waha hafi turabazi, ngo amare kubombora wa mukobwa baragenda bahitira muri hoteli nyine, kuko urumva abantu baba babomboye ndibaza baba bataritegura, bahitira muri hoteli aho bahitiye habaye ku manywa. Umuhungu abura umukobwa, arategereza byo ndayibaza ati arasohotse agiye hanze, arategereza burira, aratelefone iwabo n'umukobwa, barashakishije umukobwa ahita ababwira ngo yabombotse. Wabombotse hese? Basanga yabombotse nimba ari ku mupfurero, bari ku mubembe aho nyine hagati aho. Urumva niho handi twavuze ngo kwigana imico, twataye imico yacu ego ntabwo tumugaye ngo yabombotse ngo ku mubembe, nawo n'ubwoko yobushakwaho, ariko kandi ntibivuze ngo ave ku mugabo yashatsweho bumvikanye ntiyamuteruye ngo agiye gushakwa ahandi. Kodeje ni kwakugira gute kwakwigana imico, nimba umuturanyi wanje yarabikoze numve ko nanjye nobikora, ko turata umuco wacu wa kinyamurenge, kandi si byiza guta umuco wacu wa kinyamurenge. Umuco wacu niwo uturanga aho tugenda hose, umuco wacu niwo uranga ubwoko ubwo ari bwo. Urumva ubu nyine abantu baratatanye, burimo ugasanga nimba ndi mu Burundi ugasanga ko ndavuga Ikirundi, nimba ndi mu Rwanda ugasanga ko ndavuga Ikinyarwanda, nimba ndi hanze mu bihugu by'abazungu ugasanga ko ndavuga Icyongereza cyangwa Igifaransa, imvugo zitandukanye. Ariko kandi ikintu kizoturanga ni ya mico yacu, nizobamenyekanisha ubwoko bwacu, nizokomeza igira gute, nizokomeza ishimangira ubwoko bwacu. Rero abakobwa b'Abanyamurenge tugende dukomeze umuco wacu, ntitwumve ko ibyo twakora byose tuzemerewe, oya, ni umurage wa ba sogokuruza wacu badusigiye. Dukomeze umuco wacu, tugende twubake, tureke kwigana indi mico ngo hato na hato dusambure, hato na hato ngo kera bigiye hanze, hato na hato ngo bigeze kuri YouTube, hato na hato ngo bigize amagambo y'urugo ko turayumvira kuri YouTube gute? Tibibaho. Tugende dukomeze umuco wacu, tugende dukomeze twubake uko bikwiriye. Ntabwo tuvuze ngo ugende wubake nimba urugo rwakunaniye, hari ugenda agasanga yahuranye n'umugabo gito, hariho abagabo gito, hariho n'abagore gito. Hariho umugabo ushobora gushaka umugore agasanga afite ingeso zimwe udashobora kwihanganira utabaye uri umukristo, kuko umukristo yihanganira byose. Umukristo no mu gusezerana dusezerana ko ikizadutandukanya ari urupfu, ariko ubishoboye, uzobona abishoboye azoba ari umukristo, utazobishobora naho azoba atari umukristo. Urumva rero nimba wumva utabishoboye, utashoboye kubyihanganira, nibice mu muco abagabo babijemo, imiryango ibijemo, bamenye ngo umutandukanye gutya, apana kuzumvira hariya. Inama twabagira, twubake dushingiye ku muco wacu. Nimba hari ubwoko bwari buzi kubaka, usibye ko ibihe byatugezeho, ni Abanyamurenge. Kandi si uko twebwe ngo tuba dufite abagore beza cyangwa abagabo beza, oya, duhagararira kuri wa muco wacu tukawugenderaho, ukavuga ngo mu muco wa kinyamurenge iki nticemewe, kandi tukakigenderaho. Abagore barubatse n'abagabo barashaje mu ngo zabo. Urumva rero tugende dukomeze umuco wacu, tuwuzirikane cyane, tuzirikane umuco wacu, twubake, ntitunyeganyezwe n'utuntu tumwe na tumwe. Habaho no kwihangana, ko imico yacu no kwihangana turabigira,
n'ayandi moko arabivuga ko abanyamurenge bazi kwihangana mu ngo kandi bakubaka. None kubera iki tuba tujya gukopeza imico y'abandi tuyinjiza? Twakagombye gukopeza imico myiza apana imico mibi. Rero tugende twubake, dukomeze imico yacu, tuyigendereho. Abakobwa batarubaka bumva inama, n'abamaze kubaka nabo twumva inama z'abadukuriye, niho tuzomenya uko tugenda tugera gute twubaka. Hanyuma rero yari inama ntoya nshatse kubashikiriza. Jewe nshobora kubivuga uko bitari, ariko byenda nshobora kubivuga wowe tubyumve neza, ariko hakagira ubyumva akabigenderaho. Urugo rugizwe no kwihangana, urugo rugirwa n'ibanga. Ibanga tuvuga ni kutabisohora hanze ngo bije hanze bitaragara byenda mu muryango. Tugenda dushiremo n'ubwenge, dukomeza n'umuco wacu wa kinyamurenge. Umuco wacu wa kinyamurenge uturange k'abakobwa b'abanyamurenge, k'abagore b'abanyamurenge, kugira ngo ingo zacu zigire gute. Turebere ku batubanjirije, turebere ku bacu ba mbere, nibyo byiza. Nta kiryoshe ko kubakana n'uwo mwubakanye mugasazana, mugashingira, mukagira gute. Biraryoshe cyane. Rero abakunzi banjye murakoze kumpa umwanya wo gutegera ibiganiro byanjye. Imana ibahe umugisha. Mwandike komenti, mudukosore, muduhe inama, mudutere amakuraje. Iyo wanditse komenti mpita numva imbaraga, nkagira kuraje zo gusubira kugakwa gukora. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane. Mukomeze gukora subscribe, comment, musharinga ibikorwa byanjye, mubigeze kure. Munkunde, azaza mbivuga buri munsi. Munkunde, mureke kunyanga. Muri Yesu byose biremera, muri Yesu atasharirwamo, muri Yesu nta mukusha. Kandi nanjye nikomeze nta mukusha ngira. Ku bantu banzi nta mukusha ngira ku mutima, nikundira abantu bose. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mugende mukore ibyo ngibyo tubasabye. Mukore comment na share na subscribe, byose kugira ngo mukomeze mubone ibikorwa byanjye, kugira ngo nibazashira ikiganiro tukibona byihuse, kugira ngo ukomeze kukireba. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Murakoze cyane. Bye bye.